आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंगजम सुनी न पाउ पाजरी अहनबद मरुइबा पाउ मणिपुर कोविड-19 वैक्सीन कापखिबा अपुनबा मसिंग 1,39,963 सूरे असम द पुंग 12 चुपना थमलंबा कर्फ्यू अमसुंग टोटल कंटेनमेंट जोन सिंग थमलंबदु लौथोखरे प्रधानमंत्री न गुजरात PMGKAY स्कीम गी कानबा फंगलबा सिंग हौजिक नहाकी मतुंगदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा वारी सानगदौरी अमसुंग टोक्यो ओलंपिक्स ता ngasi भारत की नुपा हॉकी टीम सेमीफाइनल दा बेल्जियम की मकुता माइथी हौरे सरकार की फैसिलिटी सिंगदा सही तरह निपान की मथक की मियोई सिंगदा कोविड-19 की वैक्सीन लेमना कापगी कैंपेन लेबाक सिनबे थुंगबदा चथरिबना नहा ओइरिबा सिंगदा वैक्सीन असि कापथोकनबा अमदी अतै मियोई सिंग वैक्सीन कापदसु मतेंग पांगबिनबा हाइजरी कोविड की अकीबा लेरिबना मियामना सेक्सिनबा वाटपगी थोंग सिंग तोकपिदुना यारिबा मखै युमदगी चथोक्तना लेबियु तांगाई फदना चथोकलबदी फेस मास्क उपियु फुट तरु के सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइमित अमदी खुदसा तोइना हामदोक्तुना तरुतनाना थंबियु कोविड का मरी लेनबा ई पाउसिंग अमदी मतेंगी दमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 01123978046 अमसुंग 1075 नि अदुगा राज्य की हेल्पलाइन नंबर ना 0385241166 अमसुंग 1800345381 नि हौजिक मपुंगबा पाउ मणिपुर नगरांग नुमिदांग वैरम फाउबा कोविड-19 वैक्सीन कापखिबा अपुनबा मसिंग 1,39,963 सूरे मसिगी मनुंगदा अहानबा डोज कापखिबा 1,13,963 मरफुमाथोय अमसुंग अनिसुबा डोज कापखिबना 1,13,995 याउरी मरगसिदा राज्यसिदा हौकिबा पुंग 12 दा कोविड की अनौबा केस 995 थेंगखि मियोय 12 लेखिदे अदुगा अनाबा 1,000 चाम कुन्ना नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखी नाबा फरकपगी चांगचादा 45.5 यौरे हौजिक फाउबदा पुन नाबा फकिबा मसिंग 1,049 सामब्री मरफु सूरे एक्टिव केस 9,913 लेरी लाइचरसेगी लेखिदबा अपुनबा मसिंग 1,959 सुखरे राज्य सरकार की चेरोल मनहाई ngarang numidang waram fawbagi oina राज्य सिगी तोंगान तोंगान लनाई हॉस्पिटल सिंगदा कोविड अनाबा सिंग लैनबा जनरल ओइबा फमुंग मरफु हुमदोय अमसुंग ICU की फमुंग 12 लैरी असम द कोविड-19 की केस अमसुंग पॉजिटिव ओइबगी चांग हंथरकपदगी राज्य सरकार न पुंग 12 चुपना थमलंबा कर्फ्यू लौथोखरे अमसुंग टोटल कंटेनमेंट जोन सिंग थमलंबा अदुसु लौथोखरे असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ना खुंगंग अमसुंग शहर की लमसिंगदा सनगदबा अनौबा सनक कांगलोन लौथोखरे मधु ngase yuk pung 5 dagi chanaba hokre makha taba hukum ama thoktriba hawo chanagani adumoinamak positive oibigi chang mayai oramna wangna leriba lakhimpur amasung golaga jila singdadi nungthil pung 2 dagi ayuk pung 5 fawba curfew lekhigani atai mafam singdana numidang wairam pung 5 dagi ayuk pung 5 fawba curfew legani adumoinamak jila amadagi amada chathok chasin tawbadi yakhiroi परीक्षा की मार्क हेनगथनबा पांबा महिरोइसिंगी दमक CBSE ना क्लास 12 परीक्षा की मतम लौथोखरे परीक्षा सी थासी 13 तगी सेप्टेम्बर 15 फाव पांगथोकनी वारोलमदा CBSE ना हाई बोर्डना लौथोखिबा परीक्षा फोल्डर कंपार्टमेंटल कैटेगरी दे लेबे महिरोइसिंगीसु परीक्षा पांगथोकनी इंप्रूवमेंट अमसुंग कंपार्टमेंटल परीक्षा सी थागदबा महिरोइसिंगना CBSE की पोर्टल रजिस्टर तौबा यागनी CBSE ना जुलाई 19 दा अल्टरनेट असेसमेंट क्राइटेरिया दा युमफम ओइरगा क्लास 12 की फोल लाउथोखिबनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY की कानबा फंगलबा सिंगा ngasi numitungba matung pungkhai satpa matamda video conferencing की खुथांगदा वारी सानगनी स्कीम असिगी मरमदा मियामबु हेमना भाप तानबगी दमक राज्य सिदा मियाम पुन यावगदबा थौरम अमसु सिल्ली थौरम अदुदा गुजरात की मुख्यमंत्री अमसुंग उप मुख्यमंत्री सरुक यागनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना असि दिवाली फावबा सांगदोकले हाइना सयसिगी जून 3 प्रधानमंत्री ने लौथोखिबनी मांगना हाय लाइचत लेरिंगै मतमस्ता सरकार ने लाइरबसिंगी दमक लेबली श्री मोदी ने हाय नवंबर था फावबा लेबागसिगी मियोय कोटी मरफु हेनबदा था खुदिंगी अककनबा चांगदा सेंग हवाई लेमना पिगनी
PMGKAY asi COVID-19 na sel thungi phibum solabasing mateng pangnabagidamak amasung makoigi awaba kohnabagidamak Pradhan Mantri na hawdokba food security pinabagi yaifat thorang amani scheme asigi makhada National Food Security Act ki manung chanba kanaba fanglaba mioi khudimakta henba cheng kilogram manga piri Gujarat Rajya Thaki Thawra Mukhyamantri Vijay Rupani yauna Tribal ne namna kundaba jila Dahod ta pangthokani Pradhan Mantri na Gujarat ki jila mangagi kanaba fanglaba mioi singa wari sanagani Rajya Sarkar na fair price soap lising tara ki khuthangda lairba mioi lakh mari lising kun manga romda lemna cheng kg manga yenthokani UN Security Council gi Maintenance of International Peace and Security Maritime Security gi matangda tha sigi mapan da pangthokadaba open debate da Pradhan Mantri Narendra Modi na sabhabati oigani Mapal Thawra Mantraloy na hai Bharat ki Pradhan Mantri amana UN gi open debate da sabhabati uba asi handaki asina ahanbani Haukiba Nomaijing nimita Bharana UN Security Council gi President gi firm paikibani Bharana UN Security Council gi President oiringaida peacekeeping amasung counter terrorism amadi maritime security da mapungiba migeng thamgani Bharana hananasu June 1950 September 1968 December 1968 October 1968 February 1985 October 1938 December 1938 August 1938 amasung November 1938 dasu UN Security Council gi President gi form pairamle Tokyo Olympics ta ngasi Bharat ki nupa hockey team semi final da Belgium gi makuta panjal manga ani da maithi hore Australia amasung Germany sanagadawriba ani suba semi final da lehoba aduga Bharat ka senjeng gi medal gi nabak thengnagani ani suba semi final ngasi numthil sanagani Athletic ta nupi gi javelin throw da Bharat ki Anurani qualified oiba ngamdre ngasi athengmada nupa gi short put ta Tajinder Singh saruk yagani nupi gi kilogram 32 gi freestyle wrestling da Sonam Malik maithi hore Bharat COVID-19 vaccine kapagi masing ngarang koti 93 lakh 59 henba ngamkhre Kendra gi Haksel Mantraloy na hai hawjik phawbo da vaccine dose koti 38 hena anba dose oina amasung vaccine dose koti tara lakh 53 hena anisuba dose kapkhre Mantraloy asina hai ngarang khakta da vaccine dose lakh 53 kapki Mantraloy asina hai Rajya manga Madhya Pradesh Gujarat Rajasthan Maharashtra amasung Uttar Pradesh da sahi tara nipan digi nifu mari phawbugi manungda leiba mioi singda vaccine dose koti ama hena kapkhre Andhra Pradesh Assam Chhattisgarh Delhi Haryana Jharkhand Kerala Telangana Himachal Pradesh Odisha Punjab Uttarakhand amasung West Bengal dana sahi tara nipan digi nifu mari phawbugi manungda leiba mi lakh tara henbada anba dose kapkhre Odisha gi kunung Bhubaneswar da mipung khudingmak sada sama COVID-19 vaccine kapa Bharat ki ahanba sahar oire sahar asida ahenba oina migrant worker lakh amarom dasu ahanba dose ki COVID vaccine kapkhre Niti Aayog ki Chief Executive Officer Amitabh Khanna Bhubaneswar bu sada sama COVID vaccine kapa ahanba sahar oirakpa amasung Uri shahar bu pungkun mari chumna numit khudingi thagnaba ising piba ahanba sahar ohenbagi damak Odisha gi miyam amasung Mukhyamantri Navin Patnaik pu thagali Bhubaneswar Municipal Corporation na July 13 phawgi manungda tongan basahi kanglup ki mioi pumnamak vaccine kapa loisinaba mangjaunana matam lithokibani vaccine kaplaba singa dugi manungda sahi 19 mathaki mi lakh 8 lom yauri Nagaland Vidhan Sabha gi mifam ngasidagi hawkhre August 5 phawba chathagadaba mifam asida sitting ani leigani hayeng mifam leiroi mifam asigi mapungoiba thauram singi manungda sarkar gi bill sing puthoklaga khanaduna pass tawba masung miyam gi oina maroiba wafam kaya khanaba yauri Lushilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask uppa futaruk lamna leiba khutsa amadi mai mit taru tanana thamba haiba achamba thong ahumasi ngangna chatpinaba amughana ningsingjari aroibada maroiba paw amu Manipur COVID-19 vaccine kapkiba apunba masing lakh 13,938 sure Assam da pungkun mari supna thamlamba curfew masung total containment zone sing thamlamba du lauthokre Pradhan Mantri na Gujarat ta PMGKAY scheme gi kanaba fanglaba singa hawjik ngahaki matungda video conferencing gi kuthangda wari sanagadawri amasung Tokyo Olympics ta ngasi Bharat ki nupa gi hockey team semi final da Belgium gi makuta maithi hore pauloi jare